Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Lintang Malaika Asyabira dari kelas 6 Ibnu Sina. Dan aku Bintang Malika Asyakira dari kelas Al-Kindi. Hari ini kami akan mengisi program Tasmi'il Quran. Aku bakal membacakan Quran surat Al-Munafikun. Dan aku akan membaca surat Al-Mujadalah. Sekarang kami akan membacakan Quran surat As-Saff. Sahabat SDIT Al-Furqan, simaklah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihim walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujirukum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Zalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Shadaqallahul azim. Sekarang saya akan membacakan surat Al-Jumu'ah. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum ayatihi
yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dolalim mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu dzul fadlil azim. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Wala Qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati fa yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghuna min fadlillahi wa dzarul bai' wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minallahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Shadaqallahul azim. Demikianlah pembacaan surat Al-Jumu'ah. Akan kami lanjutkan dan akan dilanjutkan oleh Lintang surat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaumihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Wa idza qila lahum ta'alau yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun.
sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina lakadzibun wala yafqahun walakinnal munafiqina la yafqahun yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adhal walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la yafqahun lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.